Teman-teman mau dimakan monyet nih, Dede. Kasih lagi nggak? Ya, katanya buat monyet. Buat monyet nggak? Ya. Nah tuh banyak tuh bang. Buat obat apaan bang? Mata. Oh buat obat mata. Tuh abangnya ngambil obat. Nah nggak apa-apa. Ambil obat no abangnya buat mata. Udah nggak? Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.